الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات الليل إذا يغشاها، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، kwezi wakumuri watukufu mlohar mwazen tananta za dunia, kwezi wakumuri watukufu mlohar mwe ardhi ya Komor, kwezi wakumuri watukufu khasatan mlohar ma ya ardhi ya Faransa, khasatan domjiwa Nice. Amumtosoni hentosa ya Kiislamu niyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu harongo harme Qur'ani harambia ukaya تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكمر وتكوف رهون رانا نمصيبة إكاو وجيري لتاسي يالفجر ياليو نادو وانا نياسي إكاو ودنا مرسامغو فاميا كاميلي يا كابيلا يشكمور يا أسوليا يشكمور ikawa yeye na uribo moha harma ya ardhi ya Faransa homjini Nice. Habari kwa ikawa haina mzimandasi wakati yazishia hatamanike haunriha ho bahanuka ho zorongo za jiri, haunriha ho mahalalika ho zorongo za jiri, hasana hajohanza ike hakayabo hausaidia wananyasi haini bamsade kao hajoshinda kadimishi. Wakumuri watukufu ikawa dumlo hule ni wekao dorilio wakumuri watukufu ikao danyimlo karibu emakatianu no wanadamu ikao do wahunra no siba haukaya ikardo anzarangalie rifunye masori zambe banu ngabo we sawari wari badingo wenda zao, lakini wawekao waka uharumwe batima ontipia pia wapaya zeroho wale mbele ya zenafusi rao rowana rowa wazaya kwati washashi abenge unumsiba wekao ushimilia ze janibu zontipia ritaliwa ni baadhi za nafusi ripoteleziwa ni baadhi za wandu ikao makatianu ngomola pitali na baadhi za wandu ikao makatianu kwa tina bolala sha alhamdulillah do turoshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukaya haini yarende ya wandu maruto himida Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukaya ajaban li amri almu'min yoma staajabu ya amri ya alamu ya amini Mwenyezi Mungu ukaya heni za muhura yeto himida Mwenyezi Mungu fakana khairan lah yoto kaya lede kairi wasiju abenge karna hamba ikati lizo Mwenyezi Mungu ya mbarambe Allahumma ajirna fi musibatina wa khuluf lana khairan minha. Wakumuri watukuf simbisi wabanu leo kwezi niletengwe la hoa na ama ikao daiman siukabazima haufikirlia Komor nane mana mkomor reulo hondani reulo bonze handani ngarijao na mhono watanga harmo wa Komori kamil bishakli am rdiri jeno mhono watanga hoa na uhandu zatu no wana nyasi walo harmo mjiwa Nice wajua ukaya ngasibazima nao ngarisikiti hao ezawa hunda izo siri hundu haukaya Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba almu'minu wanadamu wa amini Mwenyezi Mungu kalbuniani almarsus wabenge abo leo ikaya ngabo shiungo izima shakoza yesiungo pia zotorosiwa yonde hali mwanadamu ya amini Mwenyezi Mungu hao wanadamu wa amini Mwenyezi Mungu ikawa ibidiwa kensi heni mzima daweka hakosa yabo onti pia woto hundo nezo ndoso. Wakomori watukufu hamade hejiri sijuao ukaya si wakomori rihana mkonti wa kikhaswa rihana mkonti makhsus ikao heni bali kaundo rilio rangudo mahalani rikao soma rangudo mahalani rikao tahema esha rangudo heni babanu rikao enshi lakini si ujula hehedi kaundo rakansi abenge wakomori walo harame Faransa kamili wa unomsiba
hamade hedi bokao nyonsi pia mzihisi mzishia ngamzionao ngari wombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haini mkomori ikao hakahatia fikra ya ukaya wa usiku wa maudu hamade hedi rizijuao ukaya hunu Faransa khasatan yejuma ne mfomonsi ne mfumbili izonti huza furaha izonti huza wonaraha izonti huza usakariha izonti hoko haina mkomori hesa haihansi ya usiku huo yajea afanye rongoza hahe za mhusu wanama wa komori watukufu ngabo mtahoni radhi sirumanje banu kwesi niletengo jitukufu la Komori la hoana wa Komori ikao waushuhuli hana rongoza usiyane mwana mkomori rijari mtaheni radhi rimtaheni swamaha ukaya na rike radhi ala kulli hal rego msiba unusonti pia riubahare sonti pia amini ukaya ezahunda wana nyasi nisi zilasi hundu ya Komori kamili abenge ngari ambao ngari parao wa Komori kamili ya mfuamonti kabili batike mashuhuli ngari msahao ni radhi wa Komori kamili heni barika ondo mlio na heni barika ondo maishio sintuno go yabidike sisi nderiza mbao shazinu maal asafi shadid ibidike ngasina dhamana ibidike ngasina mrekao halitendea de ujo yare na mbiye za rongozinu ritizifanya abenge ho wakala wafundi fundi Said Abdullah simiba nkwesi wa Komori watukufu na mnawekao ni mtaheni radhi ya mfomoti kabili heni wa mashuhuli ya keradhi ba ngasi harima msiba mrunaone ukaya mfalewo sile mfamaulu ezari hundali zinu zijokiri kesi kasi uhundu we wahansuka mfomoti yoshao ngofanya mashuhuli yezari hundazinu usiku wa leo ibidi ijoka ikirisi uhundu we kawo hujahansuka usikoma udu ngawene dina ya hemwana abenge ngambo msahoni radhi utabenga we Paris ngejo kirinda aze basi jirinisi utabenga we Marseille ngamdaazo basi jirinisi utabenga we Lyon ngamdaazo basi jirinisi unumsiba kaka mtushinda ni marengo ya Komori watukufu marengo ya diaspora heni mkomoro bahanulio wasikuwa maudu kamtushinda mwakansi mwafanya msiba mwahala msiba ni babani kaondo mlio shana mkeradhi msiumrihe na sakara na mkeradhi wa Komori watukufu msiumrihe nanseho ukaya Faransa ikatsinga rangali yao ukaya rifu walezi ukaya kartina warlilia ukaya kartina warsikinia ikeza jiripia sijiri lakini kabati dhamana wa Komori kabati dhamana mlezi wa Komori sire ambaye balozi kwa jamba ambaye yarenga ensi ambaye rais ya jana mhono watanga usoni mwezo nokikao dorazi hunda kariti wa jeni uharumizo wa Komori watukufu hakaya ngari aminio kaya ngari jile lao inde maana wekao ngari fanyawa haina zofanya no Mwenyezi Mungu yajalie ritiwane henayi humonziani lakini heni bandurjo kaya riheze Komori nema na mkomori risikiniye Komori nema na mkomori rikebazima rikemkomyonzima riguse Komori insha Allah taala wa Komori watukufu le kungumanyo la fundi Said Abdullah litanziani mpango ikao ya mfomoti kabili ngaranzao ritanganyihe harimabo mjiwanisi kwezi wa Komori watukufu mlo harimaye Faransa kamili wa Komori ikao nganyi harimaye Faransa kamili fundi Said Abdullah lilotengola hatu jitukufu lifanya program usiku wa leo kamili ukaya ya mfomoti jao ya mfomoti ya ushao maudu juma wa ushao mfomoti garjuao ka maudu wa Komori kamili kwa ndaunisi lakini he hali kao rikansi ritualia rikansi rifikiri rikansi rangalia maudu sikuwa hazi yabo zindongo wekao zijivuriza lakini aminio ukaya inu fardhu kifaya abo wajushida wasifanya maudu wakifio wananyao ikao kwa na ushida wade maudu ili babu he nafasi wananyao ikao ngwajukoshida wade mfomoti wajione mfomoti wajushida wade mfumbili wajione mfumbili haizo hatarjodo lindia rnikiwa sema iti hatarjodo lindia arnikiwe amri yokaya sema itingizo za hatu ndirazi swarifu rifanyezo ikawa si ufanya kama alada shaya mfomoti kabili fundi Said Abdullah ngubali yole tengo jitukufu la hai abenge hawendanisi wende wakeba zima no wanru ikawo wahundo lezo nongozinu iriwone sekaya ngasi bazima dasinao wamsiba unu watu sonsi haina ngari parao abenge ngari parao haina mkomori ikao genaze nshida ngeno wakati wa ushinda rijerdungane ya mfomoti kabili riswale ya dhuhuri harima wa mjiwanisi insha Allah taala zinongo pia ziprogramewa harima wananyasi kao wa ukaribu na mji wa Nice nando wananyasi kao wa uharuma le jiji la Marseille wa Komori watukufu ndo harima Faransa kamili ngari mparaoni hanyo tipia haukaya yejisa ne kari dungana yejojisa ne kari dungana shakari jena wanazigumwe ili
ya Faransa hawiya ntika o irihalia ya ardhi hawarikansi hawiya ntika o iribulia imilango ya warikansi wao ukaya fi'lan si wandu wekao sinko nzima si wandu ikao si hanzana si wandu ikao si habasi moja rende moja wakomoro watukufu garimparao ni kamil rijusemi ndu yatu ya mfomonti kabil insha Allah taala hamande heli msijuao imana rakaza ilera ukanda badhuhuri dokaya ngabo wajorenga yetra ngabo wajuka urenga magari ngabo ikawo ngwarengao magari ya personeli ya hao kwa churunga magari makara abenge yode mana bokoramba ukana mrunafanya taratibu hata ya dhuhuri riswalia hiyo ili radere rawa ndeho marangani baada ya bori jusemi ndu redemo la pitali rawone wawekao do wakoza wakomori watukufu ngarimparao ni hanyo pia arimparao ni haina mluna namba nafasi msane wabahu kana baraka hamande hadi bokori sabiqiri samba na rensi mashuhuli na risane usiku wale weekend jao ya dunia kamili wa sante ukaya wakomori wakoza ya dunia kamili wa sante ukaya ya mkomori lo Faransa hakomelwa hakaya e karno anzari kensivan runduwe isanongo zinu ikaliza jiri zinongo bokozi jiri nziro ibidi zende hule na singaro bao Mwenyezi Mungu zende hule kaya esafara leo karna ulala ngarjoho na saukaya karitina wenyi sha owenyida siwasi ne kakudume kansi kuuncho iha wakomori watukufu yode mirongo ikao yode risala na rumwa njevanu leo njeni mwambieni ni fundi wangu ninatengola hangu la tendelwa ni fundi Said Abdullah tabanjeni mwambie ukaya ya mfomonti kabil ngasi harima wa mji wa Marseille ngamjomnikani ya numero telefoni ya hena mndu wekao hajohanza ya participe harima msafara unu hajohanza ya tsangie wa msafara unu hajohanza ya teshi uno wa msafara unu ikakutushila henda ile mkomori amba ukana ikakutushila huja sharume mwana yaje ba ujo huendelea abenge ya dawatozi kajasa zaililo wakomori watukufu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abenge haina mndu wekao bujiona mustaidi wa msafara ngewo kaya shinde ya saidie wa msafara unu rafikira raheni mbano wekao likao ngeta wao khaswatan rijo utajia we mindu ike minji rijo utajia wandu do wakewenji na sane ya pare ya nambari 07 74 93 05 15 Gambrejei 07 74 93 05 15 ngamjoyanziha haina mrijo shinda harenge numero hiyo ya pare ya ransenye ya jue halu msafari kao ndo wakansi ba insha Allah taala ya dhuhuri ya hemfomonti jao ngargo hiswalia harma mjiwanis abenge atampakara yabo nswanza nikemli harma ni barua sauti la hangulinu haukaya imakusadi ya hale sauti li barua linu do kanjeni mabenu kaya ngasina msiba ikawa urihundu sonti pia ngasina msiba haisa ya komeza de mwana mkomori ya komeza de mbaba mkomori ya komeza de ndaje mkomori ya komeza de ya mkomori sha eleo karitina dhamana karitina mndu warlilia hawya rishemelezize ekati nda siwasi abenge narijue ya sonti pia hena mzimadasia unokaya zinuzi muhundu ye mwana ya faula ye bana he wangu ye mwana ya faula ye bana he waho ye mwana yasi ya hafa ulade bani hatukao rikasina yo marengweni rikasina yo majirisini hakafiki rukaya ye mfomoti jao ngarjoka sina yo la sali ritakarihe bazimadasina ye Mwenyezi Mungu afanyeze ha mwana mkomori ikaunga harmainsi ya Faransa manama mkomori ikaunga harmali jiji la Marseille manama mkomori ulo harmainsi ya Nice na sanganyihe bazima ya mfomoti insha Allah taala redo mhotangani rionese ukaya wana nyasi rikeba zima nao riwatemvu riwatashajeishe riwastahamilishe riwaombeleze dua Mwenyezi Mungu yawasubirishe yawanike imani yawanike roho nguu ba hakika Mwenyezi Mungu kabajaha rongo nziro hamande kamru halala na utukufu halala na furaha hajuha hajihuru ya harma msiba imana yasi kao oyakaene fami wonti pia ya juheba tasla leo ya walaha hausa ya jalisa yuija yiumba na yo wakomori ambayo kena mjizi abenge ngabomparoni hanyo tipia he risala na nikiwa ni fundi wangu al-ustad Said Abdullah njeni mambieni ukaya informanti kabil na keradhi rizieze mashuhuli na keradhi rizieze sakara na amini ukaya si wanadamu kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut hani mwanadamu ngujoka hufa ya faleo silo jofa maudu shangar amini ukaya ya bakisha ndami nawe mwana mtukufu abenge haukaza yabo ngani mambieni ukaya Mwenyezi Mungu harambia reshelizane ngani mashelizoni ni mashelizani ukaya mtume ambao kana mduyo tahama maidha
ema uti na imtoshe abenge ema utinu ne heli izano kaudo zajiri ya numa waidha ya kamili itsiko bilihe na mzimadasi ya zirenge zikema waidha zimsome ukaya waihala lahasi uha tranquili noho juhahe tasi abahenu garambao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akomoro watukufu gamkazo yabo na humrejeza hanka Davidi ya nimero telefoni nimwambia Lukaya ye ulo mustaidi ujono kange mtezi wa ushinda ya kebazimanasi ya mflomonsi Qabil hadamali jiji lanisi ya nimero 07 74 93 05 15 ngamrejei 07 74 93 05 15 na pare ya tunde ya ujue hedi ya joshida afanye hata rudungane bazima rudungane hamoja rike bazima rizingarane bado rijofuzu rige na hinru insha Allah taala abenge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi